sha ha ka hol in chan man na Nifitin misna rai thoinak Bible chathiang kan thenga ding mi kan relnak chan silai thongni kumkul kumrok maslaninga Bible thiang rel nak avoi khan nak Bible Jeremia angan leisari ami panga empra tiang buipani hibang inati minung kha abau chan I minung kha angat chan mi a asar I buipa kha amyar tak mi chu achonga chetlung ko se ama chu theseram I aummi burbok bantok asi thallo nak arattega zeman amulai lo ramlak I longtam nak muna chun khua salai man a kho lo nak chi tirama chun a lai simansi lo keima kha akabau chan I akan hek chan mi chu thachua nak ka pek lai ama chu tikam phunmi thingkung bantuk tiwakam I sham azam mi bantuk asi wawpini achua tika ti ok zeman anei lo anha chu hringdil dalin zongjal ko khokhen kum atluntiga azai apoi lo I athaizong adong lo lungthin hi zeizong vialti nak in azerbik ahawni da minung lungthin hi angal kho lai dam kho ti lo tiang in azo chang buipan ni minung ro nak chu kada adi I an lungthin chu kaza adi an tu nak ni aphorning in le an zianza ning chiu in ka chamna buipa thong thabia si thong thabia rel nak luka angan hleiruk amhe hleikua in somthumle pakhat tiang buikhat chu mirum pakhat hi arak umi puanman song big big in athuam I nifate in num ngai in khua asa chun misifak pakhat amin lazru anti mi zongkha a umve I mani apumpoluk in atlun mirumpa chabuai in atlami rol tiltot kha ka khim lai ti iru chan in mirumpa in ka shama khan anrat pi ton chun ui chau kha anra I ama kha anle piak ton misifak pa chu athi I wanchung mi ni wanchung pui to na khan anzuan pi I Abraham ponga khan an thutter mirumpa zong athi ve I anvui mirumpa chu helchunga atla I nganfa ngai ina chunglei hi ahun zau I lamhla pi a khin Abraham le apong I Lazarus kha ahun mu na chu cha ahun ko na I kapa Abraham ka jang fa tua Lazarus kha hai thla lo akut dong kha tia ba nim se lo kalaya hin run ka the se zisa tia hi mai chunga hin kangan afak tok singsan tia ati siman se lo Abraham ni athoi kafapa nanun liwa khan thiltha phun kip kha pek na si I Lazarus ni khan thil thalaw vialte achau kha phil hla ngat siman se lo atu chu ani chu nuamte in a I nang chu nganfa ngai in na chu pi na kan karlaka horkuang thok pi mi chu cha heka lai in nangma laya tan adu mi ni khan an tan kholai lo chuban tok thiam in nangma lai in kanma laya rat adu mi zong an ra khovilai lo tia ti chun mi rumpa ni chun a thoi asiga pa Lazarus chu kapa ina khan hunthla kau chuka chun chupi unaw panga ka ngai na I hungkal se lo anni tal chu hingan fa in nak muna hin anrat nak ngalo rarin nak hongpe na se ati Abraham ni chun a thoi na unaw na rarin nak pe tu dinga chun Moses le prophet na ko tung an chimmi kha na unaw na ni chun ngai ko na nga se tia ati mirumpa ni chun ahun le I kapa Abraham chu azalo mi pakhat chu thina ken athoi an sin I avakal achun annun ning kha an thin ko lai tia ati simanselo Abraham ni Moses le prophet kha ambia an ngai na lawa chun mi pakhat chu thina ken atho mana an zum hlei lai lo tia ati ma hi boy khri thong tabia asi
Ve ngai tu nandilak chunga boipa chuanam ko se nihin kan bupina kan thimpiak mi Bible chung in tlangtar kadumi chu valei nun na nak in zongzal nun nak hi abia pi deu ti mi tlangtar in toy te roti kan dun ha avoi kan na Bible chunga Jeremiah ngan thei amei pangain pra chunga zeida kan mu ti sia jan minung kha ai bo chan i minung kha anghak chan i boi pa kha amer tak mi chu anchunga chetlong ko se ama chu thiseram i umi burbu ban to kasi thatna araktika zaimhan amulai lo ati minung ai bo chan mi minung anghak chan mi boi pa amer tak mi chu anchunga zaida atlong ti si ajan tunai kanjal mi Bible boi pa ni asar lai i thatna arakti zawnga zaimhan anhu lai lo thachwa ancho lai lo ti kha kan hu me si asina in keima kha akabo chan i akang hak chan mi chu achunga thachwa na ka pek na lai adi chu min ha chu diwa kam i phun mi thingkung ban tuk en an ha zong shil dil del an peng lai an thei zong pum han tlai peng lai vau pi ni arakti zong a zaimhan tina an ngai lai lo ati boi pa ai bo chan mi na nun zaitin da si ti sia chen diwa kam i a khau mi thingkung ban tuk ten an ha zong shing dil del lai i thei zong pum an tlai lai ti mi kha kan mu khom ni si an nun nak a toy nai kan chim sia chun kha chuana phun kip an chau lai ti mi kha kan mu khom ni si ni fatin kan nun na a hen tot mi ulanau na a hauda kanim bo chan bik me si pathian nak in minong hi kani bo chan deu sol i pathian nak i minong hi kani ngak chan deu sol mo minong hi pathiat lo in anung kholo mi kan si cha a pathian ku chua kan si cha a ni fatin kan nun na ka hen kan long thin dilak in ama hi ibo chan ko si lo ama hi inghak chan ko si lo chutin kan nun asia chun boi pa ni kan nun na lam a hen lam tlop na kan pek lai ti mi hi masa chim kan du mi si gospel chunga zeida kan mu ti sia chun mirum pa le lazuru kong kan mu mirum pa le lazuru kong kan thei dia zeida kalung chunga ti sia chun mini valai pumpi hi chauman selo annun na sungtunga chun zeital amyang ha ti mi kan boi pa ji sun akan chimi bia te kalung chunga ngai me si hi valai pumpi hi kan chaumana zongzal kan thrau nun na kan sung asia chun krifa kan chan nak zong hi san atlai lai lo zai man athanami lai lo Sajan mirum vial te hi hel antla di lai tinak simo asilaw si fak mi vial te zong hi van an kai di lai tinak simo asilaw mirum si fak umlaw en kanun chan zia sa hi boi pa ni akan dupya ning en kanun law a chon hel tla khoding kan si kha zeitik mana philhausi mirum kan si zong a sifa kan si zong a boi pan akan dupya ning in kan nun lo asi a chun kan tuami chu boi pani kan tuaning te in akan sundra lai ti mi chu nihin kan relmi gospel chunga mirum pani atu ami chu azun tatak ti kan mu khome asi avoid kan Bible chung on kan mu khome si an tuan nak ni aput ning le an jaza ning chiun ka cham ha lai ati banduk in mirum pa zong hi azun tatak pe ti mi kan mu khome si zechatia mirum pa in apong i mi sifak lazru te kha azau khat akil ven ha lo cha
hel a atlan nak hisi amu ko amu ter lo zairel lo in a cha atu bantuk tein hel atlang na hi si nihin dot mi ulanaw na mirum pa bantuk an krifa kan sinang asaw pi ko na in aphong men an krifa kan tamtuk pathian ju kapa kan ti ko na in pale fa petlai na tatak angei lo mi krifa kan tamtuk boy pa ka ti mi pawni van chung pen nak chu an lu lai ti nak silo ati bantuk in pathiani kan kalong kapa tia kan ti ko lai na in zum nak len nun na tataka kan nun nak boy pa ni akan du pianing alang ter lo mi kan tamtuk cha Juju kan zulmi lam say da si ti si ajun mirumpa akal nahi kan kal nak lam hun asibe ko lai ti dot mi ulanaw na philau si mirumpa ni hin atsinu alung afim rol chan na panga akal takmi na cha asya har ngai atsinu arol chan na ankal nak kha amma lampi anzul ve chu amali osija kapa Abraham Lazarus kha vakal than selo keima sin anrat na halo vachim na selo tia anol leng mang na en anga ti lo Abraham ni zaitin dati anma chim tu dinga Moses le prophet na pol an ko ati dot mi ulanaw na Nihin nifatin biak an akan themi nifatin abyakan themi nifatin thong ti biakan ngai leng mang mi na hi nifati kan nun na kani nun pi lo kan zul lo asi ajun mirum pa bantok en thinu kani ngai chinak chu zaiman san atlai ti lo kan nun liao hin boy pa bia hi inun pi ko usilo nifatin kanun na ahen langter usilo chutin kanun asi ajun Lazarus bantuk te en nang lakay zong ni khakat van akai ding mi kan silai boy pabya kan themi te hi inun pi ko usi zai chatia hi vale nun na nak en zongza nun nak chu abyabi deu mi asi hi vale nun na chu chan khat chikhat te long asi na en zongza nun na kan ti mi chu sao pi asi cha hi vale nun na nak en zongza nun na hu na ding cha kan thrau cha tim cha te en ready te en ummi kan sikhona angai tu nandi lak chonga boy pa ni thachwat in be ko na se amen Valai chong aphun hani tu ami kaukek pangkam ton berwa nak na alwan chia kum zabu a cheu thukin a thok I har nak na raklot nu kan nak valai pumpi chu kan ni vialte mun khatte in kan nak in si mi vialte chu in chung khar khat bantukin mi phun change pakhatte long kan si tia du sa in an rak ro thwama minong khat la khat pe zulte in inghat chan nak mun hi valai pumpi chu mi cheu khat tu ning chang thil thar chwatar nak man nak na ruang achwak mi vialte a khonden mi her lo mi thatnam lo nak kha du sa in akan thaitar than churhai valai mi chungkhar ti in tor nak chu piatana fiantar nak kha ram cheu khatna thatnam nak kha khom piak nak silau in valai pumpi ta nakin kol her tia khwa roatar pakhat le pakhat pe tlai te in bau chan na kong thai chu kan ni kha valai pumpi pakhat te cha mi tampi ni chawlhan kho mi pakhat te long asimi fiantar nak na siman keng na sweding for fial simhan se lo minong vialte than chau nak cha taipan science lai film chem nak alang
chen chom nak cha a tha jang chua in tuan nak kha an tua chiu kau na in valai chung khuap mai tan liu mi kau kek pong kam he pe lai mi le zatlang nun phong he pe lai mi piet tanan ha kha tlang tlak fian tar nak cha a hwal ngai mi lampi ning lam na an kol khori lo nak kong kha tete alang tar mi si athok deuh mi tetanan ha kha tlang tlak fian tar nak a ram pakhat chiam ni kam khat lei long zo in fian tar kho asalo cha a valai chung huap na tlak pi nak kha lak ding in abe pi ngai mi si biana a kan chima chun hi ban tuk na tlak pi nak chu chin thak nak lei rian tuan nak a pe zul in zau khan kham kho asimi thingkong phuntling chin nak kha man than kho asi chil thurn hom nak azor tor mi dasi na chwa tor nak chil ti kho nak tha jang na kha hwal ngai te in man nak really tipi thom thum le tupi na a ummi valai chung chuak chil ri na kha zau khan kho dinga acha khun in tol rel nak le mi kipni din ti an hu kho nak cha a ama khan pek nak na tia chil tu ning lai a achan piak kho se zong lai rin tuan nak a khi thurn hom nak tambik achwa tarmi valai chung chuak dasi longsa si na asimi long mai holle longsa si akang khau mi sathaw na khi thurn hom nak azor tarmi dat khun ha man nak shambut mi se zong ha kha ti nong asalaw mi chil dang na he aran kho chung rol thlen ok si man chan kho asimi tha jang na kha phun tam pi mu kho hlan deu i that nem lo nak pani lak a that lo nak atom deu mi chil na chan toy cha a man nak tu chu chaw hlan tlak asikau alwan chia kum shabu tlom palte chung a kau kek pong kam pietana he pe tlai mi berwa nak tam non te an rak tua i chu kong kau cha a fek te in tua nak le zatlang nun phong he pe tlai mi kong kau na a tok tan lo in fak tok in nak na achwa tar ram khel rian tuen tun ha le sipwa ji tama na chu valai pumpi ni amhai tan chu ama mi tuen zok piak ding mi zom cho nak na he alo mi ta nakin le rul ding a an khul anwar tok mi kha kan mo se rian tuen nak i khan nak achwa i an hu chana kau kek pong kam churn hom nak cha a tuen vau lak nak adai thang min ha kha tuan bia a swal phot soisel ding an sikau na in kum zabu kulakhat athok nu a min ha kha kau kek pong kam pietana cha a fak tukin tuan vau lak i rian tuan thok tu sinakin tuan bia an til te lai valai pumpi huap ta nakin kau kek pong kam zau khet nak he pe tlai mi chol chak nak chu ram tampi na chungin aphun ha izwam nak he rian tuan nak ruang a aja cheu tai nak le than chau nak kha kan mu anni aphu vial te I amin le achol chak nak tuan bia kha hi ka a kan lang tar ok thalaw anni zwam nak thong in kau kek pong kam he pe tlai mi kong kaw na kha meeting na a berwa nak an ngei I hu chung kho nak ngan pi he tuan chiu ding in tha jang pek for fiel nak na kan mu siman se lo arari law nai te I an tua mi kau kek pong kam he pe tlai in valai chung ram kip asang bik minung pol ton berwa nak a ram khel ning in thapek dir kap nak atlom cha a kau kek pong kam he pe tlai in valai chung huap mol ngai in swal lam ngai mi natlak nak an rak ngai lo cha a valai pumpi I ro chan nak kha an rak tua kholo Bible kong le he pe tlai in boinu Mary le rosary thacham nak kong bihal le bili nak bihal nak rosary ti mi khoika in zaitin inda an man thok boji su shim atule tu thla cham tia Bible thianga kam mu rosary thla cham ti mi kan mu bello chu cha rosary ti mi hi khoika in athok I
zatinda an hmanning asi ka fianter to le nak boipa jisu hi atule tu thla chamtia bible cha thiang chunga kan mu tia na timi hi man jisu ni rosary thla chamlo nak aruang chu ani chu pa pathian he direct in bia an ru kho cha a thla chamtik pawa acha pathian le ama karlak tlanglak en pe tlai piak tu herlo chu cha jisu khri ni rosary thla chamlo jisu khri chan leo a rosary hi arak ri lo rak changman se lo jisu khri chu rosary itlai I thla arak cham lai lo le cha tia chun chung le in ka chim chang bang in ama le pathian karlak a tlanglak pe tlai piak tu a herlo cha asi rosary ti mi chu thlachamnak phun khat asi rosary thlachamnak kha buddhist biaknak islam biaknak le catholic biaknak na a kan mu catholic biaknak a rosary ti mi be phang chu latin hol rosalium in rami asi nin si pang par dum ti solam angai kan ni tu rosary thla kan cham ning hi kan liopi in arak mi asalo dot khat arak athlen nu kumza bu the ni long a atu bantuk in rosary thlacham ning chang sina khi achuak mi asi rosary thlacham nak chu zati pol ni an rak thok ti in kan thai zati pol chu ni phate in samla adong nak asimi labu zale somnga kha adi lak in sak chim ding tunwo an dak ngai chuti chun thum kompathian thangthat thlacham nak cha a sam bible sak asiliawa chimnak an dak nai siman selo charela thiamlo mi nun chongtlang wal thiang religious brother na ni labu zale somnga ai a boipa thlacham nak wanchong kampa kha voiza le voi somnga an dak cham chewkhat phun tlingcha ok ni atial mi a Iceland mi phun zati na chu Christmas so na sarau tha jang a thok nak cha le upat biak pum nak a ani telve nak nga cha a ni fa te an chim an sak ton pi samhla number za le somnga kha somnga cheu in then thum a an then piak na I an real tar na asilawa an chim tar na chutin an to tek a Christmas so na jong ni telve in an chimve chiu kha ammu chathiam asalomi Christmas so na jong kha upat biak pum nak in telter weddinga samhla number zale somnga aya wanchung kampa thlachamna kha voizale voi somnga nan chamter na tika pumna ka andak etel vek kha anmu na chewkha zate siang ngan na I aummi nun chongtlang wal thiang religious life brother na chu puntling chauk chungning in zate pakhat athi mi cha samhla number zale somnga asilawa boipa thlachamna kha voizale voi somnga in andak champiak na nak in rosary chamnak tu a thomi ningkel kha andak mannak ase rosary thlachamnak avoi real nak cha a la in an thilmi amu te lungtiak te kha man andak si chewkhat phuntling chauk tu a chun samhla number zale songa kha thumkom pathian thangthat thlachamnak asibang in boinu meri kha upat thangthat adu tu na jong ni samhla number zale songa ayo in Ave Maria thlachamnak mo Mary thlachamnak voizale vo somnga chimin andak thangthat tia kan mu sampakhat chiao chimliao a boipa jisu le boinu Mary na I volei chong an liao volei chong an nun liao an nun nak tumbia bethuk na kha asulam ro than in thlachamnak practice religious meditation andak thok ti jong kan mu kumzabu hlei ni a longlom nak bia tok pangale kumzabu hlailia numeri I fa nak pasri na kha solam ro than in thlacham sham andak thok edi thongkhat le zali le kum sha le thongkhat le zali le somthum kwa tu a chun Prussian ramin Carthusian phu chongtel Dominic ni boipa jisu le Ave Maria na I nun nak tombia solam ro than nak na kha Ave Maria thlacham nak somnga he fon in chimle upat pek nak kha arak thok bu chongtel Karka in Henry ni Ave Maria thlachamnak somnga kha pasha chiao in athen I pasha karlak a wanchung kan pa thlachamnak voi khatle pale fa pale thiang thrau chunga thangthat nak ko se voi khat chamchi ding in arak bet mi asi chulhaya thongkha zakwal thaisari kum Fatima khuwa I ngakchia pathum sin numeri arak lang liao I achom piak mi mo ka boy jisu
kasul nak vialte rakathian piaklo helmai chung in ka kham ko tua abig in nazang pha nak a herbig mi thrau na kha nawan chung ram a rakhrui ko na ti mi thlasam nak zong kha rosary thlasam nak a anrak khumchi kumzabu thairok aphak nu chewa rosary thlasam tik i chimmi thlasam nak na chu ningchangte in arak atoi nak in ka chima chun rosary kha upat i abau chan mi pop asi tia amin thang mi pop leo data thin ne ramthok nak atua i pop na ni rosary thlasam nak kha chatluan pakhat chiu in hlan pupa tua ton ningkel thlasam nak phonglam sinak in anzau khen rosary thlasam nak in upat pek nak tua chiu ding forfial nak chatluan hlaisari mu kho asi rosary thlasam nak chu thlasam nak phun khat le upat pek nak phun khat asi ban tuk in rosary i khuru har thon nak hu ham theipar na kha tuambia history a chon in thaikho asi thongkha zanga kumsom sri kumkhat kum october nisari ni a khrifa na le turkey mi phun na ral dau nak lepen tu tiliam ral tok nak a khrifa na lai kap in rakap na chu rosary thacham nak en anrak dau cha a turkey pol an sung i khrifa na chu rosary thon nak en tai nak tan tar anrak tai kho pops pangani october thani sri kha athiang big rosary poini sinak en kumfatin tua dinga ri arakhya nak achu asi chan kan nge mi ati chang cha a nan za ten mang kha u